Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina engizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke nje ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha ezenzakalayo kuyo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke songakwenza-ke nje lapho kuzicindezele nje lelo bhathini njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje sekucace ibhana-ke impela ukuthi uNgizwe Mchunu uhamba nayiphi-ke inhlangano njengoba-ke ebonakale laphana-ke kwi-rally ye-ANC na-ke laphana-ke e-FNB Stadium-ke i-rally yokugcina i-ANC siyanqoba rally-ke ubonakalile-ke uNgizwe Mchunu ekhuluma noPresident Ramaphosa nje kuhlekwa kunamancubo and engathi-ke i-rally yakhe yokuqala-ke kulo nyaka ayihambile-ke yiyo-ke le osekuvele obala emva kokuthi-ke abantu-ke bemthuke bethi akavele-ke obala-ke sekuvele obala-ke la nje uzodlala-ke ividiyo yakhe uNgizwe Mchunu-ke uzibonele wena-ke ngawakho amehlo sicela khulu laphana sibe siyibonile le video le ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu-ke usicindezela nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhipha nesenti nje elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele.